Республика Куни Шубашкарта пәтім Чывашсен агаду егерлері. Шак уяв ценчен церлік әдезінче бұрнаган Чывашсене бірліштерчі. Выл халхинче Амазоне этно паркра ертря. Уяв керлет, выл пин бинчина бухре. Агадой программе Анла, кунда республикари алыш ыстызен куравизем, пулдаролых лашизем ишлеше, тада балах Юра Гавиян рать. Чывашсен теп нации уявне терле тарыхри юхташсем инже жула кескетсе житне. Уявра вунвижи региондан келне, вунулда ушкан пулдарулы хебе палаштарджы. Везем пурде хазем бадинже, тван челхебе ела ергене упраганзем. Чывашкене решиденде юсне, халь пидерде бурнаган ендешсем, парне ушкан ергелене. Она епреш районе жен духна Татьяна Ильина ерцебырать. Чывашкене гельзен чун завнать, вайгереть тетьвыл. Шап ушкадынде вунулда жол, хыйне чываш юри ташибе балаштарза жүрет Питер хулынже, и унда берін аржинземде бур, херарымзем берін ушкандра вунулда шын, панинде бір пурде гилей марымыр, шамын бада хамырын пулдарулыға шак чываш хамыр тван дене гилзе қыдарда стерімір. Самар тарихинже ехташсемде твады жылгайла шешпелі ушкын ергелене де, терлі ялгулана житсе, тван халық юрине шарандарашы. Чываш пулныбе манашланыне палардашы везем. Аякри тванзем хазен тарихинже де агадой иртерни бірге калариш. Аплабулинде пирин бада пызык ушкынба пуғынза келіне пілдерішлі веземжін. Ызақлы земе бір, бұл бұлат урклявлена. Клявлено, хуражив, синьял, ызаклы, евр закларан. А неде чеваш полна, а теде чеваш полна. Но перен школда чеваш челги вредмень, учитель булман. Сям евр, а не молитва мана улатарати, сям дырхе булама врення. Сирма булама, юрлапыр, ташлапыр, торжапыр, чтоб чеваш сень, чеваш тагас мала, булдыр малала, юрла мала булдыр, чеваш челгине, сям бек тыца мала, ел изіне. У Евро республикари терлі райондан келіне ушкандзем, ял бурнышне сынлаган хына шорджизем ергелене. Канашсем агадуя хызен тарихинжи палы жинзен сынугержігізенжен пызык стенд хадерлезе келіне. Кашнин лаптыге хыне еверле. Канаш районе кыжал тоғырвун билік шылдулдарать. Шавра жула халаланы еш пужа ытларах ажазене хучындарма тұржашуында. Канаш районне юра чердезевр ажазене нумай врендет пір. Юру даже зем чывашлада канаш районе берегде врендет пір. Палаштарас келет берен, террористы зембеде, тухя земде дваше берен. Вот хали, кунда изигилде мере бір хабрба бірлев. Едерне тарихинжен келіне артисем у Евро курза жүрегензене юрлаза, кыбыклы сыраба кетсе елжеш. Незілзенжен упранза юлына әлікхи елаба, ажана ятхуны бе палаштаржеш. Мана сарбиге келешек, ашы, мілешек сарбиге ятпарсана жана. Сарбиге, яндравлыя, титрея. Сарбиге ятпарсана. Чынақта сарбиге демелі бұл шекі сапсағы. Үтікі бұлзанда. Едернезем агадуя пызык ушкынба жетне. Ку пирентивеш тешевізем. Чывашын теп кулинже вызыккан чаплын шак уява иртерет бір эбір күнда келмезі пулдараймас бір. Мен жіндесен каласақ бармалыла. Юруба эш уяве болны бұқытыра. Ондан агадуй бұшланжы. Бірремеш агадуйне Пирин Аркадий Павлович айдак ергеленеде. Эбір хамыр жыржинже бірремеш агадуй земіртерде. Ондан бара бұл сарылжы, айкалла дадак шинелжі агадуй земелік бұлны ғайынде. Шинетсеғылар агане Пирин Аркадий Павлович айдак бұлны. Эбір не пледе ондан юлмада пулдараймас бір. Шубашкарда кыжал агадой уявне вонымыш худыртерджеш. Онда бұғынны Чывашсене республика бұшлығы Олег Николаев саламларе. Пуреде пузыктав, паянги уява худшынза, хамыр халығын тілі елілікне, унын пидеттарын нагайган культурыне кадарса баныжын. Республика бұшлығы агропромышленность тұдымынжы дұрышса ішлегензене патшалық награды зембарза жисларе. Элик районенжи авангард хужалықра тұрыжаган Елена Логинова бригадир Чываш республикине алхужалықын тавадивишле ищене яда илже. Шавынбегех Батыревский пірле жюрислесер Николай Раковта наградына тивишре. Шубашкарда шерешченен уяве шулранжул сумлыра хирдеть. Волменьбур Чыважа пірле бугаган тослах выране. Чываш енгларым вали Алена Артемкина, Виктор Степанов.